Jama kwa bedi by Emadek TV so nyakupo enhira mo se mo koso ana mo hwe Emadek na mo subscribe to Emadek channel. Mesra mo mepacho medin kan aka chem se na first day a o visit Emadek TV platform we so subscribe na wa mia notification bell no se ne be ya di dwuma die to obi ya na obinya bia den ahwe. Wo hwe no so no na wo like na wo comment se ne be ya dwuma die bia ye di bia no yenso ye be hu wo so adwen kire. In fact comment ne die ehia e pa. Na no so na Akete Mpeninsem sensem na na yesan so wo su bi ebia wadwen be ye wo se aden na akora ketoa no ye nya no ma ne ntena ne be bi na ne sensem no ye drag ko akire sa but trust me informations e wo ho ensem no ani soso ensem no edoso a enya asem ketoa ensem na e wo ho no nye ensem a e wo se ye friend say ye jai ensem no ma ne ko track keke ye ensem bi a ye necessary say wo se ye ka ho asem na obia huru babia nokra na eden eda esan se sister na odisika ehye Akete Mpeninsem dwumadi enimu no sister no edwu babia na kaim se oye dia wuye kakra because ono de na ankadwempa ena na owo se medinkin aka kire mo se sister no de ye na adwen se wo mo enye ne se channel de memo bia amfa ne nsanye de enka channel ne sika sem bia eti ni ono mom ne sister no be ya ma wo mo ne se eye kriwe se ye bibia no obetu ya san kofo no ye den eka na afen so bosumi bia adwa wa ma Akete Mpeninsem 1000 Ghana cedis na sa 1000 Ghana cedis na odbe ma Akete Mpeninsem no ni ma memo fangu na account mu a sa for like 1 year so that like after 1 year no na Akete Mpeninsem enya sika akra won account se no ma che sika we ya eye no now mi be ye sa video no information ne nsema matete wa chire se enye nokore se Akete Mpeninsem maame ma ye friend ne sen ananse maame no ma Akete Mpeninsem maame any ye friend sen sika bia amount to that figure na yes ye friend ne sen 3000 Ghana cedis which means every month bia no 1000 Ghana cedis no enye nokore but enne me ba be prove mo hu say ampa maame ne de sika bi sa e buy na seriously sika maame ne de buy ye no ye yina ye ni mubedi machi amiye di sa figure we na babontin awie no mubon se sika maame ne de bra Akete Mpeninsem maame in the space of just 4 months no na nye sika ketwa in the space of just 4 months na nye sika ketwa nti da bia masema make can say sometimes one obi ya de aboa wa edwuba bia mema nipa ni mfilisi ase de wo ye no onim de wo ye da bi onim de wo ye na nka maame no wabusuafo wanuanom wo Ghana ha nko betumi di sika ayede aboa wo mo onya obi look mommy ba ku bi mommy ne efe ne Stella na ono aba bontia we kan sensem bibiri ni ade no me nka se mommy no wo ye ananse otan ye friend ne sen Akete Mpeninsem na ebo ne mbete ma mommy no nso ti ate ne se even wo Akete Mpeninsem ma me betumi da dance se ye kan obi na odi sika wura adwuma no pushi sika pa de ba na ye mommy ye efe no ama Gillian Morgan maboni din Gillian Morgan na sa Gillian Morgan we no ma me we na edi sika ye de eba na nye ye friends Stella no e na disika ye eba etina nka Akete maame na wo bia also wutie na asem na wo ye careful na ben na ma ni hu se odo oba no pe oba na asem a na nka ye maame ye fe ni Gillian Morgan wo de ye fans anka mpampo maame no channel no mpo eye na de mpo a anka wutumi se adwen a na e wo maame ntim no kire se she was ready and willing to make Akete Mpeninsem look good. What you say now nyeti ameka say me be prove nkofo amomo se ampa mam ni score de by na yesika keto no I have a whole lot of informations e wo ha a whole lot of documents che say yesika ma me no de bra Akete Mpeninsem maame a enye sika keto in a space of just 4 months of bra Akete Mpeninsem maame a whole lot of money in fact sika na wo sanka Akete Mpeninsem maame enya abotre na oni maami onya abotre maame no ewo niema bebre ho anka onya abotre nso a anka obenwu sampa maame no oye ni papa na she was willing to support your friend saying akwara no now mi wo ayibi wa ha say mi wo information wa ha na ye bekọ no step by step now the first sika maame no de bra Akete Mpeninsem maame no eye on March 31st what you say on them catch us so mubi Akete Mpeninsem YouTube channel no on 23rd March inti utumi say 1 week later announce 8 days time March 31st no maame no ebe frɛ Akete Mpeninsem maame
Eji Akete Mpeninsem maame mobile money number. Send $150. $150. Now that time $150 na maame send here. And a good screen is now ocean. And na me twa antro information in a good screen is now ocean no. $150 no de send Akete maame no. Utumi say na rate no $1 bia na 7 cedis 23 pesos. 7 cedis 23 pesos. Enti sika ni nyina no eba be ye 1084 Ghana cedis. 1084 Ghana cedis. On that 31st no, March 31st no. Sika maame de send Akete Mpeninsem maame no. It's the first money a free Mpeninsem mo ba Akete Mpeninsem maame ehwo no. 1080 your friend saying 4 Ghana cedis. A free one no na April 25th. April 25th. Mpeninsem super send another $150 dollars. April 25th. And I'm watching the screen no. Mpeninsem send another $150. And as we can see on the screen no, now and also so no rate no 7 cedis 21 pesos. What you say? And also so no na say $150 no ebe ye 1081 Ghana cedis e Ghana sika mu. Na say titisika no 10 million and na your friend is saying 80 cedis. What I say 10 million and na 80 cedis. All right. Not to say your friend is saying sika Akete maame receive ye e wo Mpeninsem e wo on the 25th April no na 10 million it is come 10 million no and na 80 cedis and I say 8 me who say me can but 80 to the 1080 Ghana cedis. Until all you be can I say yen fan so send Akete maame 20 million within 2 months or sending 20 million. Information na enipa ewo no enye information ketwa. Information enipa wo enye information ketwa. Eti maame send say sika no wieye no na afi obesend Akete maame sika biem. Akete maame din na wo ho no Matilda nyeneme ene wo so se Matilda nyeneme se nyeneme no ene na Akete maame edin no. Enti on the 3rd and I said third sika o de send Akete no sika etoso miensa maame de send Akete no na che se o send Akete Mpeninsem $100 o send this sika no e wo 5th May and o send this sika no 5th May no send this sika as you can see on your you can see on your screen no na sika no your friend is saying 735 Ghana cedis na sika no 7 million and 350 so it is 735 Ghana cedis. Okay, mama yenko so and sika osando send Akete Mpeninsem maame biem was on what 20th May into after 5th May no or send send sika biem wo 20th May and no so be send Akete Mpeninsem maame $150. The $150 no be send here no e bag Ghana sika mu no Akete Mpeninsem maame enya 1113 Ghana cedis. 1113 Ghana cedis sika maame ne etoso enan a wo de send Akete Mpeninsem maame. Sika etoso biem a meka se ye enum sika etoso nim wo de send Akete Mpeninsem maame no obesend $150 on the 30th of May. And the 20th May no send and the 30th May so obesend sika etoso num wo de Akete Mpeninsem maame. Na eno so ye $150 how the bag Ghana sika ma ye 1120 Ghana cedis. And this sika maame de send Akete Mpeninsem maame na etoso enum. Enti sika osanso be send Akete Mpeninsem maame a etoso ensia no 5th June ena o send sika no 5th June o sambe send Akete Mpeninsem maame sika biem na sika no o send $100 na eno so no na exchange rate no 7 cedis 55 Ghana pesos 7 cedis 55 Ghana pesos. Enti eno so no Akete Mpeninsem maame sika wonya aye no 755 Ghana cedis. Eno ne sika etoso ensia wo de send Akete Mpeninsem maame. Etoso biemu sika etoso enson no maame ne be send sika on 10th June. Na sa 10th June no
sika maame no de send day Akete Mpeninsem maame no hwe ha no na confusion kakra ye den ewo maame no din kan send day Akete Mpeninsem maame sika a sika o send ye no $265 now o send sika no as usually nkofo na yes our company na say delivery company no e kire say send maame ni information say the money has been delivered as you can see on your screen. The money has been delivered. But Akete Mpeninsem maame be frɛ maame ne ka kire ni say ninsa anka sa sika no. Ninsa anka sika no na ni mobile money no. She thinks that there's a problem with the mobile money, a whole lot of things. Enti or the number be at the ma Akete maame no aye sister Amma your friend say Gillian Morgan no. Akete Mpeninsem maame say another number be the man no. Number no the man no. Na edine e wo number no Azuri Winifred enti o send sika no ma number no ma maame no and maame no be send on that same day no o say when in san kan $265 no and maame no san so be send another $265 edima Winifred. Now first one na 65 your friend saying $265 no. What the bag Ghana scam one? Na 2,1100 Ghana cedis. Just a day no. Information I want to say just a day no. Sika maame no e de send day Akete Mpeninsem maame no. Ye ono maame ne number no so ni Winifred de no. Ebe ye your friend saying 4,000 Ghana cedis. Afi sika etwa to okra maame no e de send day Akete Mpeninsem maame no. O send day $185. $185. I was sending says carry on 22nd June. 22nd June and was sending says sikano. It was sending ye no. Sikano bagana sikam 1,430. And a mamanika say I can't was here Akete Mpeninsem say please give 200 to Winifred and pay Anthony his 200 on Monday when he comes. A teacher ocean information bonus mameno. Na nye your friend is saying how do you call it? Akete Mpeninsem maame kwana na oye den na oboa no na emum na she goes a long way to support a whole lot of people ewo abusuanim. Now ye ba be calculation we say from some match ni mu akopim ta 22nd June ya maame send sika no sika dodo sen na o send ye efri Akete Mpeninsem ma Akete Mpeninsem. Now 2,600 and your friend saying $185 plus and also the minion Ghana sikamumpu 1,430 Ghana cedis no na ye the account 2,11 Ghana cedis no plus another 2,011 Ghana cedis plus mamen komachi kakra na men konko hwe eyi se ne be ya min twantro na mu hu se ni papa say boa mo a na mo hu kwan a mo be fa so a mo ne be den e be deal. She's educated enti owo informations ni nyina ye den e wo ho owo informations ni nyina ye den e wo ho now another sikanso a esanso be kan ho no ye $735 $55 Ghana cedis. 755 Ghana cedis plus 1,120 Ghana cedis plus 1,120 Ghana cedis. Yes, Uncle Bium plus 1,113 plus plus 735. I hope some would machi. Plus 735. 700 and what? 35. 735. Plus yes, uncle ye chibim ni enkonko she sika. Munya botre mame.
plus another 1,081 plus I think say the last one also here 1,084 80 na okay can see can bom ni nyina bom a within a space of from March 31st no ebepim June 22nd no sika ma me send market Mpeninsem ma me aye 11,340 Ghana cedis. 11,340 Ghana cedis. Same post Akete ma make say sa your friends and 2,011 Ghana cedis be na o ka say nsan kan mama me send for no. Same post say scan ampa amadu phone so a na say woti free mumpo na still ma me no born ho modern send 9,329 Ghana cedis. Na obi a onye onua onye wabusuani onye ho hwe e yodo ne tema bi ne wanyama oba ne nti na oye den oboa oba no etumi ahwe nyankopon anim ne ma me ne nabusuafo e wo Ghana ha enso aspende 9,329 Ghana cedis e wo oba ho a still ma me uyi ni boni aye still uyi ma me ni boni aye. Now you see, baby, asam no kura no kura na sanso sere kese mpo ni say. This is just physical money you're sending marketing my meal. Or sanso nya abotre eto laptop. What laptop, any camera, any drone. Okay, can say scanning nyina bomu ama me ni eyi sika $2,000 plus. And no, the total say any money nyina asisi am no case Akete mame laptop no wo nchen sa me boa bra bonten eyi sika atoto sa laptop ni sa any ma we ni camera no nyina no e de break you ni say omfa nya adwuma enti camera no ne laptop no ne sa any ma ni nyina no drone no nyina no enya wo Akete mame sika o mame na ngeza na ye den etoye a laptop no wo nchen sisi yi emu pen drive ni ade kura mai Jane ketenketi kura bi o mudi no set ne so kura anya den emai mama ni yes anyima ni nyina and to the stand say car na your friend say Toyota Vit mama no edini sika to Toyota Vit am Toyota Vit na beju ni yanka nchen e wa Accra sesi am no kese asan kenye issue we ya si ya mama na park car na nka sa car no wo de bra Akete Mpeninsem car ya that screen so amani tu amohwe kai ya the screen so amohwe kai Toyota VT maame no so mo se me boa hu my friend maame no e anke no say on send me information ne papers ni nyina na me fa me two screens na nkofo mu say maame no ntwa ntro asika ane cars ni nyina no maame no akode ni nyina e kyem kwa sisi ame no kese kura camera no ne ade na kita mo laptop no mpo no amafo bi ya kesa kire maame so nkoje na ade ba do say oguso jene ho eti ma ne nya nwanwa ebia no beba beje na ade ebia no be ode be chemo but me ka go si sen ye ntina wiase enyi nipa boni aye saa mo na mo ne mabutuafo Anthony ene mo nya problem na kana hu hia mpo se mo be drag maame no mpo issue e wo ma sem na me nua na K24 wa ba be videos bi concerning nsem bi a ko frante kan ye na sa video no meba so later na K24 wo de ba beto abonten no maame no e be so ma oti ase say the only person na e de letter no be ma no e Stella anya obi a esan say enkofo mienu pe no de na letter no ma wo mo no na tire letter no ni din e wo so it information na abonten say wo no maame no say obi na tire letter no nya obi a na tire letter no na tire letter no na emomu no anya no na de letter no de ma wo na K24 enti eyenkofo no de ma wo no which is Akete offer ene Stella enti sankofo mienu we ene de letter no ye den e ma wo to abonten adenti na mu yi maame ne boni aye
mo ka ho bi na papa ye asa e wasase su esan say obi tumi yi ni yam e de sika bi say e de bre mo busuafo se wan kasa fa hwe wo ma fa hwe wo ba fa ye ne obese wo de ye na ni nyina achi no wo be koso akasa ti asa ni pakro na seriously na mo ya ma papa ye asa enne mame no onim se papa ya wo ye no ene wa ye bone a. And I'm just thinking about the innocent people out there. Sometimes, the ways that people like this can support them. And my prayer is that Mameno will not take this thing into heart to the extent say she will feel say it is not even necessary anymore to support the the less privileged out there. Those who need help. What you say? And then amoya de mane yasa. Ka my yam ka and kakitim pe me ka go say mommy say na te bia no think about the future of your own daughter. Think about her future. Right jambi bia manenka sika sem ni ade nyina mommy like I know say akola ne your ba but juno ba ne ho da ache on say me din kan be ye video make a kira wo say Akete Mpeninsem enyuru ba bia nka wo say ono no kwa abonten ko ye adwuma ba na mommy wo de to aduane di da bi. You've been saying say we ye wadwuma ampa we ye wadwuma de ye wadwuma na ji Akete Mpeninsem man nso nye den enso mo ne bra na emom onya nju ba bia wo say onu ahwe de sika asem no so no see the scan bra wa mommy ye I expect you to take good care of the money. I expect you to save the money. Enya wo dia na wa ba be yisu etimi expect say sika no ube manage ni ye na obehwe so ye. I don't expect say wo be ye eager say ase me bani sika na me pe na me de ye enya ne open na wo de ye. Now say wo calculate here na say from biyu mre so a biyu ebe ma Akete Mpeninsem 100 and your friends 11,000 Ghana cedis within a space of 1 year no plus mama dey 4 months he pay be almost by say 11,000 plus yeah was when 2,000 you say 9,000 plus the 5,646 yeah kokoji yeah was say onkonkoji yeah na chese no kwenya mienu okeka ni nyina boma sika abedu nsemu no ekeka ko be almost 30,000 plus adentina was say banasa esu ni nyina achi no obekese sa sika we kura wo hu ba konkompo e wo ba bia obekese wo hu ba bi kura mpo ye den e wo ba bia so what I say which is very bad enya asem ketwa enya asem ketwa enti odi batumi so say anti intifatu me so say so eti seriously in some na ekeka kono mommy mesraw it is better so bekwa hu wankasa wunua Tony na wona na atnase na mommy no di mama ne de pempanyfo bi no mo mfra no na dwanto bi a obi afato no fato nanim because eni papa say yeyi ni boni aye she has done really well wa bono ho modern wa yade so asem no chese edwuba bi kura na aya na mi hu se ne menka asem no kura nkonge dey enkonkosi because nsema ewachira ebobo ba no edoso adentia ti mesramo Akete Mpeninsem ame wan kesa frem amena na pa ne chew mentie ne sister Stella no oka no me na make a chew plain sister Stella no kan kwofo mu delete me number every group no na wasan so de me ato WhatsApp group no so enya ne no be ya be kire say oye nipa ya me meka bi ma no ana me ne ma me ya yi da bi ba bia no kwa no na me de to me obi anu wa be ma me sika bi ena obi anu wa kan sem ba bia no kwa no ena me de to say Akete mame frem mame no na pempenfo bi no mpa na chew because wo yi ni boni aye say ne nanka wo pese bi you ba na so be pa chew for what say no aye wo den adwhwe sika nipa obi dia maw hwe sika obi dia maw okra niema firi abrochire tama mo de yi drone ne sa niema na ayi ne ba no e de niema ne ntade e de kan ho de bai ukoji ntade ni nyina achi no yesi ukogina ba bi kasa se ntade a wo so de ba ya we ne na ye ntade no ntade so di firi abrochire ba ntu we na ye ntade no we ye ntade se ye no kra se ye no kra mpo sa asem no se ye no kra se ye no kra mpo Akete Mpeninsem ame pe obi na one no mpa mame na chew because ne waye no wanye ni
ne mo aye no mo anye ne yi mo yi ne boni aya enye kura onyankopon hia wo se mo hwe Emadek TV na onye mo kese omo mo ho ban na mo nkoso unsubscribe to Emadek TV channel ye ne aha dokrenkwan na ye ka untumi manipulate ye untumi entoye bibia ni wo a obetumi aye ade atia ye yedamase nchira nka mo nyame enhira mo onye mo kese ye besenso ahia biem bye.